Labafana ngoba baseza ukuzofaka lamafastela. Ngizoyithini lento ngoba mina ningivimbile ngithi ngiyele e-police station ngiyovula icala ngoba phela ngihlaselwe la ndlini yami. Angibingelele emakhaya bakwethu uDlozi Wamsibe uMkhondo TV bakwethu ngila kwaNtombazana noma ke ungathi ke ePola Park la nje ngenhla kwaseBoxer kwaKhumalo la ke khona kwenzeke ke inkinga ngoKhisimusi ebusuku la ke umama ke lo simbona esithombeni aveza ukuthi ke wathi nje ehlalela ngaphakathi kwabese ke gijima nje abafana nje ke estradini angabe babexabana noma babenzani bagijima bangena phakathi emzini wakhe kwaphula ivalo kwaphula namafastela into efana nale kodwa nje mhlawumbe nje singake giqa amagule asike sizwe ukuthi ngempela nje kwenzakalani sizoyiveza ke nembukiso ke eyashuthwa ngaleso sikhathi asikubingele masokomele uMkhondo TV. Yebo sawubona njani? Siyaphila. Ngiyaphila. Mhm. Usimangele wala ekhaya lona wakaKhumalo. Shuthi ngeyi25 ngeChristmas. Besihleli negenge la ngeke ngize ngilande okuningi kakhulu for isikhathi. Besihleli negenge la iphuzela utshwala bayo nje ububona la phansi sasibasile. Bayasuka mabephelelwa utshwala babo loba babephuza abafana engangihleli nabo. Siqeda kubraya bathi no sisayofuna utshwala ngoba sebusiphelele bangishiye la ibaleni ngisuke ngingene endlini mina ngiyolala ngithi ngoba sekusebusuku ngiyabona kwakula around 2 or 2:30 ebusuku ngingene endlini ngihambe ngiyolala mangithi nje ngiqeda ukungena engubeni ngizogaqa amabhadla vele ngangawakhiyi ngokuthi babeshiye obunye utshwala la efrijini obuyi1 bafuna uku-eda bona bangene begijima la sekuyaliwa ngazibalwa nabobani le labasuka khona uyakubona. Ngigcume nami ngize ekishini mangithi kungena abanye abawu2 nabo sasinabo la kusho ukuthi iqale kwangena owokuqala mase ngena le2 engenayo ingene iyangidonsa le2 bathi asambe siyocasha ekamerweni hayibo kwenze njani ngisamangazwa yiloko gaqa izivalo sekugaxazwa ibhatla manje ngivula ibhatla omunye ashaya amafastera la wasekishini sesisekamerweni ngaleso sikhathi nalabo abawu2 mangihluthula kuloyi1 kulabo abawu2 ngithi Fogman kwenzakalani elokhuzeni endlini yami 1 bengingekho nakulobo tshwala benikubo mangiphuma ngiyithele emfaneni omude sewukhahlela umnyango sekamerweni wafa umshudo wagwazwa lo mfana engizombamba so ugwaza umnyango uphethe umenzo omude kanje besho ke lokuthi abalwi nami ndabafuni le2 kukhona lo abamfunayo kuyena abalwa naye uyakubona siphume ngibabambe boyi2 kanje ngoba basebe u4 phakathi endlini i2 iphume ngisabamba laba siphume sonke size la eminyango masifika eminyango ngiyabuza kwenze njani ngibulalelelana umuzi wami bethi bafuna lo abamfunayo and then axolise lo yi1 angibazi labafana abanye bala emgwaqeni igenge liki la emgwaqeni iyaphithizela ihamba nabo laba ukuthi angiwazanga ukubabala athi lona hayi siyaxolisa mama ngizobuya ekseni ngizowafaka amafastela akho ngimgade umfana ekseni azange azafika uzofaka amafastela ngihambe ngiyekhaya kubo ngoba lesikhathi eqeda ukwenza lento ukhuluma nalaba ababalekele la ndlini uthi ke manje naba bayangazi ababize ngamagama bayangazi bayaze ekhaya ngizoza ngizowafaka amafastela ngibathathe ke laba kathe bayabazi bayazana nabo masifika ekhaya kubo umama wakhe afika khuluma into akayithandayo ayibiza ingane iphuma ize elokhuzeni ekitchen la sihleli khona mayifika ekitchen isakhuluma ukudelela ivili kwaphambi kwamama wayo ngithi ayimfana wami bengithi ngiyakuzwela ngifuna ukuvula icala ngoba nebancane so manje ngendlela okhuluma ngayo ikhombisa nokuthi awuhloniphi ngcono mina ngiqhubeke ngiyovula icala vele ngibuye la ndlini mangithi ngisathi ngiyageza ngilungisela kuye police station afone lo bekalwa nabo athi no ungayi police station bathi bayeza bazowalungisa amafastela ushaya bo2 ntambama ngabo 3 ngihambe nge police station bafike bethe police station ngize le quotation yamafastera nomnyango kuvaliwe emahardway angikwazi ukuthola iquotation ngivele ngibuye ngizolala ngakusasa ngivukele edrobheni kuvuliwe ke sekuyi27 ngithola ihardway lenhla ose police station ivuliwe bangenzela iquotation ngihambe ngiye police station ngokuthi ngalelo langa ngangahamba ngiya eKZN ngimele imoto lapha edrobheni yamaphoyisa kuthiwa ngimela ngazi unkosi izinto ezinjalo uzofika ngithathe sizeke kiwe kubona abafana ingafika imoto kuze kushaya ibo1 ngaleso sikhathi ufune ngihambe vele ngithi no ngizobuye ngibuye bangivumele sengishintshile indaba yecase ngithi ngoba abantwana abancane izithupha zabo zizokonakala izithupha zalabafana kungcono babhadare le umnyango wami ngoba umngane wabebebelwa naye usewabulungisile amafastera and uhambile wayekhulumisana nabo baxolelana abantwana ngithi no ngisukuvula icase abafaka umnyango wami
ngihambe mangibuya ngiyaya kuThangi lapha eKhakumo ngiyobuza ukuthi ngoba nathi niyeza nizolungisa lo monakalo enawenza. Aphinde umama khona angitshela ukuthi i-quotation le bekumele ilethwe amaphoyisa, ucela ifone number yale phoyisa elingithuma ukuthi ngilethe i-quotation. Uyakubona nomfana bakhuluma intando yabo agcina umfana ethi bazofika njengoba kuze kuba namhlanje. Njengoba ngibiza wena ngifuna ukuphumela obala ukuthi lento bengithi ngiyenza ngobuzali ukuthi labantwana once bayogcoba izithupha zabo lapha epolice station noma ukuthi baphinde bathola imisebenzi bazoba ne-criminal record. Uyayibona leyo nto kodwa manje sekuyangifosta ukuthi angihambe bamane bavalelwe ngcolele izithupha ngiyifakele mina-ke iminyango wami ngoba phela bakhombisa ungabambisani nami bengithi ngenzuzwelo. Cha kuyezwakala njengamanje njena nje-ke ukusiphi isigaba uzophinda ubuyela emaphoyiseni nama mhlambe uzokwenza kanjani? Njengoba ngimile nje la masiphuma nami ngishona epolice station ayikho into engizoyenza. I-quotation ikhona la ngibuyela nayo epolice station ngiyawatshela ukuthi bathi la abazali laphayana wozali lina nilethe i-quotation and lo mama uzongibuza ukuthi ngiyamzonda nomntanakhe ngithi ngani uthi waye ucindezela umntanami. Umntanakho uye engangimbambile wayigcolisela laba abanye angibazi yena funeka akhiphe labangani bakhe bathathe le quotation okanye yena akathathe le quotation ayena yokubangani bakuthi umama sowufikile la ngenkinga esiyenze kwakhe asiyilungiseni. And the two okunye ngisazolisukumela lecala ngoba ngisazoyolivula enkosini kwamthetho ukuthi kuzophakanyisela isikhala emzini wami kuzogwazwa isikhala la ekhaya kaze kuze kube lempi kuphakanyiswa okanye kuchitheka igazi lomuntu funeka bewugezele umuzi wami. Cha ake sibe nje masibonga ngesikakhulu ngesikhathi sakho nje siphiphisele nokwenzekile. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga Msibi, ngiyabonga Ndlondlo. Ngiyacela impela ukuthi abazali ingane mangabe ingane yakho yenza into wrong zama ukuthi ube umzali ukhulumisane naloyo muntu owonakalelwe not ukuthi uthathe ingane yakho uyifake phansi kweyidwaba ibe yenza into wrong. Siyabonga. Ngiyabonga.